nabasuje Makanzu Benjamin capitaine original. Abantu mwe baje bambaza se kuki capitaine yawe ni pirate ni giki? Yo shaka ngo warayihaye. Yo shaka kwihiranka nari kwiha general. Cyangwa nyiha kano. Nari kubikora kuko ndi umwe mu basirikare nayoboye ingabo ku rugamba mfisha ingabo ndarasa kizinde banera ndi umusirikare rero atari umuntu warupiga sindi umusirikare wo mu bitabo wani wo muri theory gusa atari ndi wo muri pratique. Sasa hari ikintu kimwe bakunzi ba byishimo official muri kwibaza kuri Perezida Kagame nyakubawa Perezida w'u Rwanda ni umuntu mukuru buriya Perezida w'igihugu aba ari umuntu mukuru cyane. Rero hari amashusho yagaragaye afite ikintu yambaye hano kimeze nk'ikintu nk'ikibindi mwarakibonye kibyimbye ukuntu. Icyo gihe rero bamwe bagiye bakivugaho kinyi bavuga ziriya ni antibare ni sonde niki ababivuga gucyo mureke kumushinyagurira. Simuvugiye kuko nta nugo muvugiye kuko ntago mukunda kuko nta cyiza cya Kagame nzi, ariko ni umuntu nk'abandi. Mwebwe abanyarwanda rero mwamufashe nk'ikirirwa mana. Kagame ararwaye nk'abandi barwaye, turumvikana. Perezida wa Kenya ejo bundi yavuze ko yirwariye kanseri. Hari ikibazo kirimo ndani. Felix Antoine Chilombo yavuze ko guverinoma yatangaza ko agiye ku mu Bubiligi kwivuza. Hari ikibazo cyabaye. Mwebwe gutangaza ko perezida wanyarwaye afite ikibazo akagenda kabura ukwezi ikindi akongera akagaruka hakabaho ute no gushitura, mwaretse kumuteranya n'Imana. Mumuteranya n'Imana none nawe abajyana mwe babi bakabaho agafunga n'isengero no muwe mu bayobozi biwe bagatuka bakamubesha bakavuga ngo nyembo nabara abayobozi bamwe bamubeshabesha nukuri haca bamushyira mu kangaratete. Bavuga ngo umuntu reba bamukuye kuba perezida bamukuye kuba umuntu bamugira Imana. Ariwa Jean uriya Damascene Jean de yigeze kuvuga ngo nge ndabona inkotanyi tugi abarizo dukwiye gusenga tuzigira Imana. Inkotanyi zagize abantu bamwe imfubyi izishe none yuvuga ngo inkotanyi ngo tuzigira Imana ni bande? Nka Karasira azabyumva gute kandi ise na mama we na murumuna we bishwe n'inkotanyi? Aribyo byabaye ni wa muhanuzi yigeze kuvuga baramwandamaye ngo yamututse, ariko ntabwo yamututse. Yaravuze ko ni gute wowe ni ufite ubwenge uri docteur uhindura ufatu abantu kabagira Imana. Na nibyo ngibyo rero muri gushuka Perezida wa Republika wanyu Kagame mukamugira Imana. Reba yagiyana kiya kintu cyari kibyimbye ni igiki? Ni cyombo se yari yitwaje ni gurude imwe amazi wenda nagira inyota aze kunywa amazi mu kwirinda barozi. Ni ibiki? Kiriya ni kintu ni sonde ni igiki? Ni antibare ni iki? Ni kimwongerera umwuka si mu kivugi. Ikimwongerera umwuka ko kigomba kuba kiri mu mugongo noneho kikagira n'utundi umuntu agenda afite turadutse. Ibyo ni ibiki mama muvuga? Mwareke kugira umuntu mukamugira nk'ikigirwa Mana. Niba adashoboye kuyobora ho kugira ngo akoze isoni abanyarwanda. Arega nubwo bamwe bari hanze bamuvoma babarwanya ariko bakunda igihugu cyabo. Kuki si y'amavubi agiye hanze niba agiye gukina mu kindi gihugu? Kuki abanyarwanda bari bimpunzi bari mu gihugu bari muri cyo gihugu Mavubi agiye gukinamo? Kuki baza gufana Mavubi? Kuki badafana icyo gihugu bahungiyemo nda?
ibyo bintu mwajya mubimenya. Kagame sio Mungu na hata kuwa Mungu. Mureke kumugira Imana rero. Urumva? Mureke kumugira Imana. Kagame ararwaye, ameze nabi, mu mutabare ahubwo mu muvuze cyangwa se mutegura undi musimbura. Ariko ibyo muri kurwanamo ndane mutegura undi musimbura akora iki? Atangira ategura ubuyobozi. Ariko rero byabarangiranye rero. Kandi iyo mvugo yo kuhora muvuga y'ubwicanye buri munsi muhoramo kwica nyambona mu commentaire zanyu muvuga amakanzu wakwica muteranya oya ariko abantuka mu Rwanda nako mutavamo wakoze buriya mwamufana mwamufana kabisa. Ariko muzee Kagame ararwaye mu mutabare ntapfa yanduranyije. Turumvikana ntapfa yanduranyije. Reba imipaka buri gihugu twatangiranye n'Ubugande dufunga imipaka, akurikiraho Burundi hafunga imipaka, hajyaho Kongo habaho gufunga imipaka, Tanzania nayo none habaho kubamenera umuceri, haba no kushaka kudeta ziratari. Ibyo nibikima muri mondani. Rero mubireke ibyo bintu mubihagarike, mureke ibyo bintu by'amatiku, mushaka umuntu usimbura Kagame. Yafashe guca Madine Sayat yarayatwitse, ni nko kuyatwika arase napfa atanduranye yanduranyije. Mwebwe ahubwo ni mwebwe wese mubara w'amakosa, amakosa nyabara kuri mwebwe abajyana mame. Ariko namwe sinabagaye harege hamwe njya mbagarukira, kuko uyu muntu umugiriye inama araguhitana. Urenda hapi y'umuntu mugiriye inama araguhitana. Nari mbaje cameraman wanje abase hagiye bataza kumushimuta, kuko nawe bamugera amajanja yambona bari bamutera ubwoba message aba yakira, abamucaho ngo ndoge, abamucaho ngo ngambanire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero mubireke rero mubihagarike. Okay, reka mbabire ikintu kimwe nabagiraho inama. Ni mwebwe kuva mwatangiye kumushiraho ikintu kimwongerera kimufasha kikanagaragara muri costume. Aho ngaho mwari kumwambika ikanzu. Abajyanama mwebwe mwakoze makosa cyane. Mwari kumushiraho bubu akambara ibubu bikagira inzira. Ariko noneho amakosa mwakoze mushizeho mu costume, kandi noneho amakosa mukora costume iramwegereye, nukuvuga ko namwe nta cyizere mufite. Inama nabagira, mugerageze rero mushaka undi muntu musimbura, mumutegure, cyangwa se kuko n'umundi Kagame ni umwami mumumweshe. Si ubwami se, kuko niba umuntu atarigeze atorwa buri munsi mumwimika ninde mupinzani. Mushobora kuvuga ngo wenda kuki umwita umwami gute niba atari umwami? Kuki si umuntu wese uje kugerageza ubutegetsi wenda ngo agiye kwiyamamariza ubutegetsi kuki bamufunga? Padiri Thomas Nahimana kuki bamwangiye kuza mu gihugu? Bamwangiye kuza mu gihugu bamufungira muri Kenya banga ko yinjira mu kirere cy'u Rwanda. Ubwa kabiri mu Bubiligi, ubwa gatatu ejo bundi nari ndimo mu bamamamaza yarabyanze. Mwabyanze ko Kagame yanze ko akandagira mu gihugu. Nabaye bari mu gihugu mwabahimbiye ibyaha. Ibyo bintu ni biki? Uwagerageje kwiyamamaza nawe ngo abe perezida mwaramufunze, undi mu mutwe ahantu mutinyera barafinda. Murumva mufite icyizere cya perezida wanyu kweri? Tuvugisha ukuri, tuganire basi. Murumva mufite ukuri? Ni kiye kintu mwagaragariza mbere y'Abanyarwanda? Niba
mutinya Barafinda, mugatinya Padiri Thomas Nahimana, mugatinya Mukanga Niyitegeka. We Niyitegeka mu mumushizeho genocide ashinjwa n'abantu b'Imasisi. Umuntu w'Imasisi aza gushinja umuntu gute? Aza gushinja umuntu gute ngo yabonye genocide yari Masisi? Ukajya gushinja ko wabonye genocide umuntu yakoze genocide witwa Niyitegeka azira iki? Kwiyamaza kuba Perezida wa Repubulika. Urumva namwe ubwanyu Perezida wanyu ntago mumugiriye icyizere, nta cyizere mukimufitiye, ntago mumukunda muri make, hamumupendi, ntimumukunda, muramushuka gusa kubera ko ariko nawe nawe arabahindura buranyara bakabagira gucya zigituma mutamukunda. Nawe arabizi, na niyo mpamvu mubona mujya mubona abakanga akabafata mu nteko ishinga amategeko ngo munsubize nk'abana batoya, munsubize ngo nimutansubize ntago mubuvana mu nteko. Imagine kweli, reba papa wawe muzi ko ari ministre w'umudepite, ariko mukabona undi mugabo unanutse kurusha none papa wawe. Simvuga ko kunanuka kuko ni umubiri w'umuntu Imana yahaye umuntu, ariko umwana muto ibyo ntago abireba, kuko umwana akaba kabona se papa ko yijeya none ko mbona baba bari kumubwira ngo ntago ngo nadasubiza. Murumva uwo mubyeyi yakora iki? Yakongera gukanga umwana we cyangwa akamuha impanuro? Rero Kagame niyo mpamvu mutanamugira inama, mumugiye inama mubuganye icyizere mwakimutakarije, aho mutangiye kumwambika ibintu bimeze nka scientibare, ni ikintu kibyimbye hano kigaragara. Ubundi kera abantu twatwaraga ugasanga niba wagiye ahantu twagiye gushugurika ugasanga twafashe ibintu by'ibitoki, imineke twayishize hano mu mashati tugafungaho gucya kubera ko nta dukapo twagiraga. Ndavuga dukira abasirikare turi gushugurika. None Perezida muhegeyeho bamwe bari kumuvugira bavuga ngo ni ikigurude, ni ikibindi, ni igicupa bamwambitse, ni sonde ntabwo ijya kuriya ingana kuriya. Ni ukuvuga ko mwebwe nta n'icyizere mumufitiye, aho mumatanye kumutaka icyizere. Rero mutegura umuntu n'umuperezida uza kumusimbura. Ese bibatwaye iki? Mushaka undi muntu basi umusimbura? Kuki ikibazo cyanyu mwamufashe nk'Imana? Mushaka umuntu umusimbura, kuko ibi binyuma muri gukora muri kwiteza, ahubwo muri guhimba ubuntu by'ubu tuntu tw'amafuti gusa, muri guhimba ngo bagiye kubatera gute se? Muri ibyo by'ubuginga. Niba Perezida wanyu asigaye atinya, niba yaragiye no muri Kenya kitura hasi akarwara igicura kitura hasi, mutamufite ikize akaba nta disikuru yavuga amasaha 3, mumuregerera iminota, mwatabaye uriya muzee mukareka kumushyiragiza mumutwara munamufanya ivivi kiyorera. Ni kubera iki? Ibi bintu ntabwo ari byiza. Niba u Rwanda mutagifitiye icyizere Perezida wanyu mubivuge. Nta cyizere mukimufitiye mubivuge. Mushaka undi mutegura undi musimbura, mushaka undi musimbura. Muri kibyo byo guhora mu matiku, muri gutera Kongo, muri gukora iki, mukereya mushaka ibihugu byose bibaye nk'ubu twagiranye ikibazo n'abarundi, muhora mutukana mugafata ibintu by'ibita bitazi no kuvuga nk'ibyo aba empty mind bikora bituka aba Perezida wo mu kindi gihugu. Mwari mwumva hari Perezida, hari umuturage wo mu kindi gihugu, umuturage atuka Perezida wanyu? Ibyo ni ibiki? Ariko murafata bya empty mind mbego abo mukoresha, murafata ibintu by'abazona bari yo mukoresha. Musimbure ndabasaba cabinet ya FPR, nubundi umuntu wanyu arabacitse. Abagenero benshi murwaye kanseri,
abandi muri kwita mu byo kurogana, abandi byagiye mu by'amoko, ubu hagiye mu kote y'abarundi n'abaki n'abavukiye Bugande mwabaye mu masotrement. Na niyo mpamvu mugerageze, ahubwo muri kwirwa mu dutiku gusa, muri gufunga abanyamakuru, mufunga insengero, muvuga ngo hano ngo umwanzi azaturuka. Ntimuzi na hano umwanzi wanyu ari, umwanzi wanyu ari aho ngaho mwebwe, iko pamoja nanyu. Kagame mushaka undi musimbura, Kagame asimburwe, mushaka undi musimbura, mureke gukora iki? Koreka igihugu. Murakoze.